whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taku reo rangatira, taku arero tūpuna, te reo o tū nohu mā o tira o tātou i tēnei au tū neke. Anei e mihi nei maranga mai koe ki runga. Anei te kaupapa ko horapa i te motu ko mahuru tēnei e haruru nei, e tūpapahu nei. E ngaiwi, anei a Taringa e mihi nei. Tēnā rākou te katoa nau mai, hoki mai. Anei ki te marama o Mahuru. Mahuru. Me kōrero Māori, Mahuru. Me kōrero Māori, whakarongo mai. Tēnā koutou, anei a Taringa e whakapāho atu nei. Hika, kua he te taura o taku mea nei. Tō taura hiko e whakapāho atu nei i te poka pū o Taringa anei ki te wānanga o te aroa. E mihi nei kia koutou. Atu i te pīki taone pīki auahi o te awa mutu. Te awa mutu. Oi, are! Ka pai te rongo i te tangi. Ai. Te pūtori no, te reo o te pūtori. Te reo o te pūtori no. O hine rau katauri. Tika o hine rau katauri. Yeah. Ai, tai hoa e tino pai ake ai. Okay, yeah, needs more E tahi wā pai ake. Oia no, mā te aha i te puhi. Ai. Ai? Yes, mā te ahei tēnā. Ai, tika. No reira, koe nei a Mahuru Māori, ko taua kaupapa anō, hea te mea ko taua kaupapa rā anō, o ne kaupapa nui. Engari, ko te poka ke tanga o tēnei tau nei, o tēnei mahuru, e whai ana e tēnei kaupapa te maramataka Māori, neha? Ai, ahoa mā, te maramataka Māori. Te maramataka Māori. Ai, i tēnei tau, narunga hoki te inga kōrero a Māua ko rangi, mā tāmua, inga tau nei ka me kei pau. Pau. And that's how it is it, eh? Pau. Me whakaro koe, kia hāngai a Mahuru Māori, ki te maramataka Māori. Love kia it. tino Māori ake ai. Ana i tau. Ko hau ne kuku ana i taka kata. Koe kuku, e kata. Ana i tēnei tau, koa whaia te maramataka Māori, kia tino Māori rawa atu nei a mahu. Yes. Ai, no reira, te tuawhitu o Heputema, Ai. ki te tua ono o Oketopa. Kia ora. Me, so is that from Whiro, whiro to whiro? ana. Yep. Whiro So ki that te is the whiro atu, true whiro mai. month of Mahuru. Ai. Whiro atu, whiro mai. Yeah. Te whiro o Mahuru, Mahuru, ai. ki te whiro o... Mahuru. Mahi o ringa. He angari. No, painga whawha. Ka kōrero Māori e mo. Ko huri koaro te tō aomena ka. Mahuru ki te whiringa a Whiringa a nuku. Nuku, yeah. Whiringa a nuku, hiringa a nuku rānei ki Hiringa e tahi. nuku, ai. Ai, no reira, koia. No reira, e mihi ana. Tēnā koe rangi, e mihi mai. Te pai. Oh, that's cool. Oh, I love it how more and more things are getting more aligned to the maramataka. Ai. Tika. Ko te mea rawerewa ki ai, mei kore ake tō reo i harangi. Mei kore ake tō... Prau. He kupu Māori tēnā, kia mea mai koe tau. Ai. Kai te kia, prau. So, with a P. Ai. Right. No reira, te kiwaha. Te kiwaha. No reira, koina te whakamahinga tuarua o tēnei kiwaha me tōna mata rua. Me kore ake. So our first use... mata rua. Yeah, and its second face, its other face, or its other use. Whakamahinga no pē tēnei. Whakamahinga no, yeah, its Ai. other use. So me kore ake we used in 195, and that was a kiwaha to explain how fortunate you are. Something was fortunate to happen because of... Ai, I whaihu ai nā
tērā, Nā te e whai ahara. ua Ai. nā tētahi ahoranga rānei. So this one is to explain the similarities or the epitome of or something that is like. Tino ori tēnei. Tino ore tēnei, yeah. Ai. Me rite pai Ai. tēnei mea ki tēnā mea. Okay, do you have an example? So, like, i te whakatāru na, i te whakarangi a praone i tōna reo. So, how would you say, me kore ake, Me kore ake arangi, me kore ake a rangi? arangi i a praone. Ai. So, in that sentence, you were sounding like rangi. Yeah, you're sounding just like rangi. Ai. Me ko te oro, me kore ake te oro o rangi i a praone. Yeah. Koe nā tāu e Oh, kura right. nei koe mo te Yes, moro. yes, Engari found me it. ko te tangata pēnā, me ko koe, me kore ake tō māma i a koe. Yeah, koe, yes. You are just like your mum. Ai. So, it's almost like, how te whakamahinga o taua kupu, o taua o te I, te pārako I, is it like stative? So, because you say, me kore ake tō māma i a koe. Ai. Yeah, so just remember, koutou mā, if you're using that, me kore ake koe, me kore ake tō māma i a koe. The I is the is the person user. that is being described as the one that is like. Yeah. Ai. Yeah. Ko te tangata, te mea rānei, ka noho i te timatanga, i muri tonu mai te me kore ake, koina te me e whakatauri te hiana. Kia ora. Nō reira, me kore ake te puaka. Me kore ake te puaka. Ai, ka ki te kui Just te... like a pig. Ai, ka ki te kui Oh, te yeah, tai yeah. e kai ana. Yeah. Kei te pērā tana. I wish I caught that on video. Ana ka rere te kōrera, me kore ake te puaka. Me kore ake te Nai reira ka tū motu hake, e hara i te mea, ne, kei te ki au, me kore ake te puaka i aia. Kei Ai. te ki noi ho au, me Just kore like a ake pig. te puaka. Yeah, just Ai. like a pig, yeah. Me kore ake te puaka. Me kore ake te Ka puaka. ki te rānei tētahi, pēnei e tahi tamariki, ne, e kaukau ana. Ai. Me kore ake te ika. Me Yeah. kore ake te ika. Rangi? Me kore ake arangi. Me kore Me ake kore arangi. ake arangi. Like, Ai. just like rangi. Mana he mea arangi, me kore ake te rangi. Ai. Oh, Yeah. true. Ai. Ai. It's really similar to saying like, me ko piwai waka koe. Paku rereke tērā, ko tērā me i reira, me ko piwai waka, me he me ko piwai waka. If you were. It's as if Ai, e rereke. it's a grade of likeliness, however, me kore ake is rite pai ana. Ai. Okay. So mena e pai ana te mahi a ngā tamariki, you can say, mei kore ake ngā mātua i e rā tamariki. Nā whai anō i pērā i ngā tamariki. Mei kore ake ngā mātua i e rā tamariki. No wonder those kids are like that. They're just like their parents. Ka pai, pirangi koe ki te whakatauira mai i tētahi Didn't rerenga. I want to? Me ki pēnei, me whakatauira mai. Me whakatauira mai. Whakamātau hia. Yeah, whakamātau hia. Okay, E wāhi hold on. haumaru tēnei. Wait. Ai. Me kore ake ahirini Melbourne. Jokes, I'm not that good. Ana, engari pai tēnā rerenga. Yeah, Me yeah. kore ake a Hirini Melbourne i au. Ne, koe Yeah. nā tau e Ai, mea i nei au. ne. Yeah, Engari yeah. pai tōne, me Yeah, kore te ake. roanga i au. Whakapui tō. Piukara. Ai, ka me ka, me kore ake a Hirini Melbourne. Mā te aha i te wawata. Nō reira ka whai wāhi mai a te kaihanga ua taonga puoro I roto I nei mihi. Yes. Tika. Tika, me mihi ka tika ki Tēnā aia. rawati kia koe Hami. Hami Pāma. Hami Hami Pāma. Pāma. Ai, tētahi o ngai taringa. O ngai taringa. Ai, Yeah. I tuku mai koe I enei taonga kia mātou I runga I te aroha. Nō reira, ko te aroha hoki tēnei o mātou katoa. Mātou ko te puaheiri, ko Erika, ko Mōkena, e rere nei ki a koe. Tēnā Ai. koe, ko arangatira mātou I a koe. Ai, tika. Tai ake te nui o te aroha I tai rangona. ake. Te wā I whiwhi ai nei taonga. I was like, man, I feel special. I was warm Definitely feel inside. special, and these are so beautifully made. Yeah. Ana. And What was really cool. Ka What mutu, was really- ka mutu. ka mutu. He gifted each of us some taonga puoro Ai, he that I pūtō believe rino, he made Ai. himself. They're beautiful. He atu. he kōauau, Ko au me te porotiti. 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 Yes, so we've each got different wood, and he sent us also the para. Ai, ko For the tāku wood chips. he rimu,
He rimu tāu, Ai, he rimu tāku hea tāu. Mātai. Mātai, He matai. Oh, matai. He matai, ai, matai. Hea tā mōkena? E tōtara. Tōtara. Ko tāku he paina. No, he kauri. Me te hāngai hoki. No. Well, koina kia hau nei, e tohu ana ki te rahirahi o na Taringa. Ai. You know, that's what I thought, that he took that time out to select those trees, knowing where we're from. Kuia. Or, yeah. Oh my gosh. So it it makes was- it even more special. I mean, that's what I mean, is like the thought in it. We received it, like, wholeheartedly. Koina, ko te whakaaro hoki. Ko te whakaaro, Te whakaaro. Marama Te keho katoa te keho ana. whakaaro. Ka mutu i tuhia e koe a hāmi a tētahi reta. E mihi mai nei ki a mātou. E whakamārama mai nei hoki i ngā tikanga i rongo rākoe. E pāna ki ngā kotakota. Anei ko ngā parapara e nei o ngā taonga nei. Ko ngā parapara, ko ngā maramara rānei. Anā ko tāu i ki mai ai, roto i tō reta ko etahi tikanga e pāna ki aua kotakota rā. Kia ora. Ko etahi ka whakamahi aua kotakota hei rongoa. Ko tētai atu tikanga, tēnā ka tanumia ngā kotakota ki tētahi wāhi. E hihia nei koe kia matomato. E hihia rānei kia matomato, kia pua wai te tupu o tētahi rākau. O e tei otouta rānei. Nō reira. I want to keep it. Kia. Koia. O ko tā mōkena e hihi ana ia kia tiakina. Ai. Ki roto i tētai ipu. Hoi no he pātai. Ko tōna pātai. tana oroko ki te ngā Ai, me tuinga. whāki, me whāki. Me whāki Ai. kia mōhio ai tātou. O, kia oko nei e... E pātai wairua pai. Ai. Harei te mea i tuku engari, ai, ko tana pātai e pai ana kia whakamahi ngā kotakota ai roto i tana. Hei koto wāmu. Ai, Can I use these to smoke my ko with? ai, ka mea mawa kao. Kao. So that was the lesson. That was the first lesson of Ai. Parapara, of this type of kota. So when the letter Hami said these are the kota, the remnants from the carving, the making of these taonga puoro, and he left them with us and left them up to us how we'd like to use them. Nō reira, koina te kanoho ko tērā kōrero, e pāna ki ngā kota nei hei tuāpapa mō ngā kōrero tikanga kei te haere ake. Ai. Meki, mo e tehi atu o ngā tikanga whērā, ko ngā parapara o e tehi atu āhuatanga, me te tinana anō hoki. Ai. Ai, nō reira, tēnā tātou. Tēnā tātou. Tēnā tātou. So how come Morgan's not allowed to use his Pātai pu. parapara as... Nē, ai, As te wāmu. kapu, ai, te puaeri, Why ai. not? Why not? Because it's tapu. Because I said so. Well, you may as well smoke the putorino and all that Tika. to eat them. Ano. So what you're doing is they're made from the same thing. And one, you're degrading the artist, what I think, Yeah. the kaihanga. And the intentions. And the intentions, and kia nei, it shouldn't be mixed with kai. Shouldn't be made with kai. Yeah. Okay. Kei te kimi au i etahi whakahāngaitanga. Taku mōhio, ko tētahi o ngā umutapu mo te tua i te rākau, te wā ka topea te rākau. Arā e tehi tikanga ka kohia mai ngā maramara o te waka ki tētahi wāhi. Ka tahuna aua maramara rā, engari kaua mo te tunu i te kai. E karaki anō ka whakahaeretia. Yeah. I runga i taua ahi tapura, engari e tapu tonu ana he wāhanga e rā maramara no te kahiwi o taua rākau rā. Ai, nō reira, ai whakaaro tapu o tātou ki ngā wāhanga o tētahi mea, e noho rangatira nei o tātou whakaaro, ka pēro tonu ngā whakaaro. Koe nā hoki i pērai o tātou whakaaro ki ngā wāhanga o te tinana. Kua paku kōrero tia ke tia e tātou i tētai atu whakapāhotanga taringa e pāna ki ngā matikuku, Oh, yeah. te makawe me e rāhuatanga. Yeah. Ai, ngā makawe rāne. That reminds me of kairaranga, you know, when you do weaving and all of the leftover stuff that you might have, all the para,
that comes off whatever you're making. You bundle it back up and you put it back with the harakeke bush where you got it from, ideally. Koina te tikanga koromatu koina te tikanga konui. Te ture a kone rule of thumb. If you're not too sure what to do, is put it back where you got it from. Ai, koina te tikanga tangata pē tērā e arataki ana ei. Ai, yeah. Tikanga mārama nei, me mārama koe, whakahokia ki te wāhi, mai ai tērā era āhuatanga. Pērā taku hunga wai, ka mahi raranga ia, ko nā parapara o ana mahi raranga, ka whakahokia ki te pāharakeke. Does it have to be the same pāharakeke? Or can you put it back at any pāharakeke? Aini penaka taia. Whakahoki I ngā meo te taiao ki te taiao. Yeah, koia hoki. Koina pē te whakaaro matua e arataki ana e rā tikanga. Ana hei kai anō e rā parapara. Kia hoki anō ki te... Māua rākaura, mā te whenua, mā te toke. Ne, e rā whakaaro. Okay. Ko te porowhiu o te oranga. And it rules us all. Okay, yes. Mai ngaro he. Oh, no. Are you trying to translate and sing it the same? Ko tiki te te. Ko tiki te rangi. Te rangi ngai. Te whakamahi. Ai. At our moko papa. Kia ora. And I assume that this happens at all moko papa, but everybody who got done, our kaitā, they wrapped up the needles and the plastic that they may have covered the bed with, like everything, and gave it to each of us after we received our moko, so we could take it home and burn it or keep it or whatever you want with it. Same sort of thing, eh? Yeah. Just in a more modern context. Ai. What would you do with yours? Or have you done anything with yours? I've still got it out. Kei raro I te moinga. Kei raro I te moinga. I roto I te pākatio. No, in the freezer. I think it's still in my bag. Because, you know, we're getting into this type of para, plastics and metals and stuff. Yeah. Where do we put them? Do we bury them? Do we burn them? And, you know, pai tonu te whakaaro, o te whakahoki ngātu, o te para ki te tangata I takotoa I runga I ngā para, I whakamahi a rānei. Where would those go now? Yeah. See, I still got mine wrapped up. Well, I know my auntie, she burnt hers in her fire pit. But I don't have somewhere to burn them at home. And so I've still got them. Kāhatia o ngira. Yeah, I've still got them wrapped up. Oh, kaua e rā e whiu ne. Ka purutia tonu te e rā. Yeah. Well, you should make them into an art piece. Oh, that's a good idea. So we or could next do time that, you're hangarua. Or who was your koe no tō kaitā? Johnny. Johnny. Yeah. Tiakina tonu tia ngā ngira. Ngari anō e rātu. Whaia tētahi tikanga e tau ana ki tō ngākau. Ki tō ngākau, Koe nā ke hoki ki oku nei whakaaro, whakahoki nei nā tohu ngā tā moko, ngā kaitā rānei, I ngā mea rā ki a koutou, te hunga kua tāia. Ka riro mā koutou e whakatau. Kāhatia. Ne no reira, kāre rātau e takatakahi I ngā tikanga. Ka riro mā te tangata ana no tikanga e whakatau. Ai, pai tērā. Pai tērā, Ka motu kia kore ai tētai atu me piri atu ki ngā kaitā, neha. Ana. Ai, koutou toto mera me. I whērā hia hoki nā mea o taku hunga wai. Ka tāi ana tana kauai. Nā hemi te pēti. Nā e whērā no, I whuatu nā uhi. I mahia tōna ki te uhi. E rua pēnā uhi. Ana, me tētahi... Oh, really? The actual uhi? Uhi, ake uhi. Oh, man, so each time someone does a moko with uhi, they would have to create new uhi. Te katoa, te kakau. Oh, I never thought of that. Ai. I tuku eia te e toru nā uhi, I tuku eia ki aia. Wow. Ai, me e he toroa hoki. E toroa. Wow. Me toroa rawa? E tae ana te kirihou. Hoi no. Ai. Engari ko ana he toroa. Wow, that's legit. That's legit. Kāre hoki I tino roa. Te mahi tā. How long would you say? Tai haura me te hawhi. Oh, yeah. Ka mutu I te mea, ko tāku ki te whānau, I te mea nānei e toru rātau. Toko toru rātau I tāia, I tērā ata. Engari, ko taku hunga wai, ko tōna te mea,
ko tōna nake i taia ki te uhi. Oh, okay. Ko te tokorua ka whai mai he ngira. He ngira. Ko tāku, ko nā waiata, i te me tuatahitanga tērā, i reira te whānau me ngā raku mera, kia te, i te mea, ko te uhi tēnei, kaua e waiata i nā waiata rangi raku, me mō tētea. Yeah. No reira, ai mo te Ai, taihaura me te hawhi. Taihaura me te hawhi. Koe rai miharo ai te kaitā neha. Ai, I tūmeke ia. Tūmeke ia. I pirangi e ki te rikoata. Ai. Te me he nui wana mahi tā moko, engari he tuatahitanga tērā. Ka mahueta tētahi te hopu ina. I miharo mātou. Yeah. I miharo hoki mātou kia mātou. Taihaura me te hawhi he mō tētea, he haka, he pātere, mera, kare mātou i huri ki nā waiata. Cool. Yeah. Ai, i te wā o te ngira, i pērā tonu engari i huri hoki ki ngā waiata whai raku. Mai kore ake ko tā uki. Te ao hou. Engari koe nāno, tuku ia i pērā no, i tuku i ngā aute. Wow, if I got those ones, I would definitely be keeping those. Hanging them up on the wall. Yeah. Look at the uhi that we used. Gather up close, everybody. Engari taku mahara ko nā aute i pani. He ara nei te aute. Arau nei, arau. Ko etahi he rau, engari he pepa. Yeah. Hey. Nā te wahine, ko rāua ko te wahine he mahitahi. Ia te hangai e rātou e tahi tapa aute. Hei pani. Aute Pākehā. Aute Pākehā, Ai. Engari kato e rā, pērā i ouna, i whakahokia, i whuatu ki aia, ka riro māna. Ana ko tā mātai he karakia, i karakia tia. Ana kia pai ai i tanu mea pē, o nā. Ai, i tanu mea. Yeah. Ai, no reira koira tāna. Cool. No reira, mo te hunga e hehi ana ki te tuku aha atu rānei ki a rātou parapara. Ko te whakaro matua ne, ko te tapu. Ai. So the main thing I think of is tapu when considering what it is you want to do with the remnants or leftovers of whatever act it is that you've deemed as something that's appropriate to treat the parapara with such reverence. Hei tiaki hoki ne i etahi atu, kei tūpono etahi atu ki o parapara. Kia ora. Ne, kei wareware ki tērā, ki te kitea te toto tangata. I etahi o ngā autera e tētahi atu. Ai. A konei pia ka hopo tērā tangata. Kia ora, yeah. A kua mahi a o mahi no reira me whakaaro e rā āhuatanga. Yep. So you'd be considerate of how you dispose of those things in case someone's to come upon that stuff and see the blood. And If you came across some needles in the rubbish, I have all sorts of thoughts. Ai. Ki au, ko nā aute me ngā kirihou, e pai ane era te tanu, te whiu, te tahu rānei. Yep. Engari ngā ngira, e tika me pupuru era. Yep. Kaua era e whiu, he taonga era. Nā era ngira te mahi nui. Ai. Yeah. Ai. Yeah. Koe ra te wāhanga nui. Yeah. Nā noi, ti hai, te kiri. Yep. So is that something to consider for people when they go and get blood tests and all that? You know, we talked about the ultimate koha. And it's up to the individual, once again, if they'd go that far as to requesting their needles. Koe nā, ka tiwhera tēnei wānanga. Ai, Nā nei āhuatanga. Puoto toke. Ai, ka ahatia nā ngira i nā werohi ai te tangata. Yeah. Mō nā toto te take. I rāhuatanga katoa. Maharau, i te wānanga, i te whakaaro noa mātou i tētai wā, ka ahatia nā parapara o te tūpāpaku. Kia ora. Yeah. I te whare tūpāpaku. I te whare tūpāpaku, ai. No reira, i wai atau ki te whare tūpāpaku. Ngā wai katoa, roto naha. He mea ruke. He mea ruke, yeah. He mea ruke noa ki te wai Ki ngā ruke. wai, ki ngā wai ruke. Ai. Because they got to drain the bodies, eh? That's what we're talking about. Koutou mā, what happens when we take our loved ones to the mortuary? And then they get prepared. Te whare tūpāpaku Te whare, rānei. te whare tūpāpaku, yeah. Ai, tiaki tūpāpaku. I pātai au ki te rangatira o te wāhira. Kia tau, ka pewhia i nā hiehia te whānau ki aua toto. Ai. Ka me me heri mai e tahi pākete. Ai. Really? Aha. Kia rua, kia toru rānei ngā pākete ruarita.
ka whakakia koera, ka tukua ki te whānau. Ai, i te mea, i te korenga o tērā, ka tukua notia. Ki te wai. Ka rukea. Wow. Cast out. Ai. My koro, when he passed away, I was like 2. They didn't bother going to get him embalmed. They just Yep. kept him at home, kept him cold with ice and that. Purupurua ngā putanga. What do you mean by that? Plug up the... Nā orowhahi. Ngā orowhahi. I would hope so, I don't know. But yeah, and they just had a short tangi for him, because obviously he wasn't embalmed. Yeah. And yeah, he went down natural. Well, that's what they did. Yeah. We forget these things. As soon as you die, your decomposition starts. Koina ko nā parapara o te tangihanga, ne? Ko ngā parapara o te tangihanga. Koe tai o ngā parapara. Ngā rawa. Ai. E kororo ana koe mo te ngā rawa, ngā kāka. Ai, oi ngā wao mua nei. Yeah. Tahuna katoa te whare. Tahuna, I tukua rānei te taha o te tūpāpaku. Yeah. I remember in young age, like, suitcases and plastic bags going in with the coffin. Yeah, we And I'm talked thinking about like, this recently. Man, well, like, yeah. Nō reira, he pērā I te wā o te mate me te ora. Aye, what you do in the living is what you do when you die. It's like same things. Yeah. O mahuetanga, o waihotanga, o takaanga. Right. I nāia nei me whakaaro hou tātou. Aye, yeah. True, I didn't realise that we thought like that, because it reminds me of what they do over in Egypt, with the big humongous pyramid things or crypts or whatever they're called, and they bury like everything. Nō reira, ērā tikanga ērā. Ērā tikanga ērā, kia hoki mai anō ki... Yeah, okay. Hoki mai ki te hungora. Ki te hungora, ki te te ao o te purangi. What about digital remnants? What do you do with those? Their email accounts. Some people hold on to those things and... Yeah, and like the Facebooks get turned into memorial Facebooks. You should check the stats. You know, the number of ghost pages of people that are deceased are actually... Wharangi kehua. Are actually like catching up to the number of the living. Oh. Yeah. What do you do? Pena koe ka whakakoringia. E tai ana, ne? Yeah. E te tangata te... whaiwhai a pukamata ngā rangatira kia whakakoretia te whārangi a te tehi. Yeah, aye. Kāre kore. Kāre kore, yeah. Me rāhuatanga. Yeah, kei whānako hea tana āhua. Yeah. True. Well, I've seen people when it's deceased celebrities like, hey, I'm still alive, send me some money. Oh my gosh. Scammers, eh? What te kuare. Yeah. But other parapara remnants, pēhea te... O ina wao mua, ko nā parapara, ko te atua, te wai atua rānei, te wahine. Oh, really? E rāhuatanga katoa. Yeah. Yeah, I've heard of, they would collect the, what do you call it? Parapara? Collect it and then bury it afterwards. Kuia. Yeah, I've heard of te eruanga kupu. Kope mo te daipa, kore mo te cemetery. And that was used as, ko te kore he momo, how rānei te moss. It was a moss used as a cemetery. Yeah. And those were collected and buried as such as well. He muki pēi, muki. Yeah. Ai, So we had, muki. our wahine Māori, we had cemetery pre. Yeah. Yeah. A hygiene tapu and he tapu wairua nōki Ah. Yeah. So those are, very onto it. Tētahi no te tangata, tētahi no te atua. No te atua. No te iho atua. Ai. Ai, ka ora nā tikanga. Ai. Tētahi hei taki ana ko te wairua tērā, te tapu, te noa. Ana ko tētahi, ko te hauora. Ko te hauora, ai. Yeah. Ai. Yeah. Leira, koira nā taha e rua. I te nuingo o ngā tikanga. Ai, kia ora. Ai. Well, so are you saying that there was tikanga e hāngai ana ki te atua? No te ao o te atua, ne? Oh, okay. Yeah. E tikanga aho atua, Aho. tikanga o te ao o te tangata. Te he taharua. So two sides to it. One being of a spiritual essence of maintaining that. And then there's also of taking care of us physical beings. In general, we're still talking about... I think in general, like okay. a lot of times they go hand in hand. There are a lot of tikanga that you can see where there's aho atua, there's a spiritual side to it, and then there's also a physical, practical side to it. Yeah. Ai. Pēnā, kia hoki ki te kōrero mo te harakeke rā. Kei te whakahoki koe i te harakeke, ngā parapara o te harakeke, ki te taiao. Kariro mā te taiao e whakatau, ka hati aua para ne. Yeah. Yeah. Pēnā i te wā ka whakahoki a o para ki a koe. Māu e whakatau ka hatia.
Yeah. No era. Yeah. Nā pēnā anō te taha tai au. Yeah. I suppose in the context too of giving the harakeke back, or when you chop down a tree to make a waka, it's that circle of life. Yeah, It's yeah. going back to that plant or the taiao to help feed the ground for more plants. Ana, koina taku kōrero i. Ai. Oh, Yeah. okay. My late auntie, who was in Ormsby and buried down here at Tikanga, she had a tangihanga for her heart when she had a heart transplant. Wait, what? Yeah, it was made in a little box. One of the Ormsby whanaunga, a good carver. Koe no tana ingo mohi ana koe kia Hemi. Hemi. Yeah, yeah. Ko te tamapea Hemi, kawa ko Hemi. Daniel. Yeah. Oh, Daniel, obviously. Yeah. Chair Dan. And he's the one that made a little poaka manawa. Cool. Yeah, yes. And buried it, and they had a service there, and it was just this summer that, she had passed on, and she was reunited once again with her heart. With the hat? Oh, wow. So that's what she did. That's what she decided, along, of course, with the guidance of her kaumātua of the marae and stuff like that. I tanu mea te waiwai o taku karanga whaia. I here e mata ki te tangihanga, ki te urupā. Kari tangihia. Ai. Yeah. I here anōtia ki te urupā, ka karakia, ka nihua. Nā reira, i tāpui tawa poka mōna? Ai. Oh, yeah. Ai, i tanu mea me tana hoa kua ngaro ko. Ai, ka pai. Yeah, Oh, okay. che. Kua ngaro taku whae nai nei. Okay. Yeah. Ai, And ngari. did she reunite with her there? Ai. Far out. I've never thought about this. Yeah, well, it's one. Ko e tahi ka mea, me tanu kia tūtonu. Well, that's one foot in the grave. Ai. Oh. Ai, puta katoa rā, kōrero i te wai, nihu ai tana waiwai. Yeah, kare, kore. Engari ki ai, ko te whanau, me tanu kia tū te waiwai, kia te kao, kua mate te waiwai. Ko mate te waiwa. Yeah. Tukua kia takoto. E tū tonu anō whainga ki, Ai. Oh my gosh. Wow. Yeah. And what, was it prepared in a like little... Ai, hoa mai I roto I tētahi pauaka. Pauaka, yeah. I waiho noi ho I roto I tērā pauaka, kāri pērā rawa te rangatira o mātou whakaaro ki te nehu pērā me te whaiara engari nōna tēnā whakaaro ki tōna manawa. Yeah, Ka pai. Ka pai, yeah. Nōna hoki te whakaaro. And a lot of times you don't want to... If it's already well boxed, you don't want to reopen it. Why would you... Engari, taua pō hei whakanui I taku karanga whaia, ko mātou tokotoru, nā mātou nei te waiwai tanu, I hareki hoki ki te whare o taku, o tana tamaiti. Ana ka hoki mātou ki te inu, nā wai, kua haurangi, kua waiwai kore. He pērā rawa te pai o, kua waiwai kore. Yeah, waiwai. Legless. Ai. Engari, koira e tehi? Yeah. Koina ngā wahanga o te tinana. And if you remember our conversation with Horomano Horo, he has an agreement or an arrangement with someone once, I think it's already happened. Ana. Because he wants to make a taonga out of... Kōtike. Kōtike. Oh. Che. Yeah, so go back to the episode. E whangarongo ki tērā. That was our toy series, Taonga Puoro. It talks about the amputation of an uncle's leg. Yeah. Ara no e te hi pērā I te manu taku mōheo ko te kereru. Ai. Te hi ka huti I ngā huruhuru o te kereru tuatahi o te tau. Right, yeah. No reira, ko aua huruhuru rā ka tanu mia. Ki etahi ko nā waiwai, me tango I te tinana tonu o te kereru, ko nā waiwai o te kereru tuatahi o te tau. Nā iau e kōrero tau nei ko te wāhanga. Koe nā Wāhanga, tātai yeah, wāhanga wāhanga, nei. the te season. hihina. Ai. Yeah. Ana ko nā waiwai o te kereru rā, ka tanu mea ki te rākau taumatua. Te rākau so- rānei no reira taua kereru. Yeah, where Ana. they got the kereru from. E mau ai te mauri o te Oh, okay. ngahere. Yeah. Okay, going back to the needles and the harakeke and the wood, isn't it like why they're tapu is because they hold the mauri of whatever the work and the intentions were? He mauri anō Te tērā. mauri anō tērā. Ai, pai tēnā. Yeah. But Ana. still the things that are, the excrements, he tapu tonu, ngā putanga. That's why I think they're tapu as well. Oh, okay. Yeah. Ngari te kereru kāre tino parapara ni. Yeah. No. Ka whakamahi ana wāhanga katoa te kereru. Ka mutu kāre I tuakina. Kāre nā pukupuku I tangohia. I tunu me ngā pukupuku. Ai. I kaingia te katoa. Ngā Ko nā, pukupuku miro. ko nā kōiu I anake I mahue. Ai. Hei, kupu mo te kereru tuatahi kua... E aua. Pukina, ko te... He ika anō tērā.
Aua, kāre kore. Kare Kare o e mohi ana. Yeah, Ai. Engari, kā ngaro te kereru, kā ngaro e rā tikanga. ai. Yeah. Yeah. Ai. I roto i a mātou, ko te wahine, ara tētai wahine, ko ia te tohunga o e rā mahi. Ko te kereru tuatahi ka heria, ko tētai ka waiho ki te ngahere, ko tētahi te mea hei kai ka heria ki aia, Ai. mana anō wana karakia, Ai. ki taua kereru ra, ka tuwhera ki te katoa, te mahi kereru. Engari me te tuki i aia wana tikanga, Ai. e āhei ai te katoa te mahi kereru. Nō reira, pērā etahi o nā tikanga e pāna ki nā paramenga, wareware, ko te parapara tapu. Parapara tapu. Ai, ngā wāhanga o te tinana me Oh, right. Yeah. So, Not just your everyday. It doesn't mean like as soon as you come out of the drive-thru, you get the first wing and you bury it under the kernel. And the drive-thru standing, me whakahoki tēnei kia koe, te koe. Ko tētai atu tikanga, i nānei ko tātou whakaaro mo te para, ko te rāpihi. Rāpihi, ai. E nei rere ke te whakaaro o tātou mātua tūpuna ki te para. Arā no te parapara, i etai horopaki ko te parapara, ko nā tuku ihotanga e rā o ngā tūpuna ki a koe. Ai, koe hoki. Ko tētai whakatauki e kore e heke, e kore rāne ngaro te parapara o aku tūpuna. Ko nā pūkenga e rā o mātua tūpuna, Ai. kei roto i a koe. Ko koe te whakatinanatanga o e rā parapara. Kamati ki te rapu koe i te kupu, parapara i roto i te tikinare, kei reira nō ki te tikanga, mo taua kupu ko ngā gifts me ngā talents. Oh, really? Ara. Talent, Ai. parapara, yeah. Ko ngā mahuetanga e rā, Ko ne? ngā mahuetanga. Aho orite, ko taua wairua tonu, ngā mahuetanga e rā o ngā mātua tūpuna ki a koe. Yeah. Remnants. Ai. Yeah. So yeah, that's another thing to remember when we are using this word is that there is that meaning. We quickly go to rubbish. Yeah. However, it's not just rubbish. He kupu anō mo te rubbish, kapuarangi tētahi. Rāpihi anō, a kia au nei paia ke te rāpihi. Yeah. Pena he rāpihi mo te epupara, rāpihi. He pātai pē ki a koutou ngai taringa, hea a koutou tikanga. Kia ora. Ki te para, he tikanga āku, ko nā aute, i whengu ai taku ihu, kare e rā aute ki te wāhi rāpihi o te whare. Kia ora. Kare e whiu e rā, pērā no e tai ko nā kope o te pepe, kaua ki te rāpihi. Ko te kihini. Ai. Yeah. Nā, he tikanga a koutou, ki ngā parapara, ki ngā rāpihi. Ai. Ai. Mō ngā kope mo e rā atu rāpihi ka he mea motu hake mo taua mo aua whiunga. Yeah. Ai. Hoi anō, ka mātua i tēnā. Yeah. Okay. Ka waiho etahi Feel like parapara I've got whakaaro. more questions than answers. Yeah. Oa ka kite koe ne, e tikanga i ngā wāhi katoa tō tātou ao. Yeah. Yeah. Ko te wero ki a tātou, whera i e rātu tikanga ko kōrerotia. Hea te hāngai i tēnei ao nei, hea tā tātou hei tiaki tonu i a tātou. Ana kei rori tātou. Ai. I tā tātou ngana ki te whakaora tonu e tai tikanga. Yeah. Kia ora. Engari me whakahanga i ngā tikanga. Tika, whakahangai. Koia pē tētahi o ngā tino whakarotanga mā tātou. Kamatu, hea no au ake tikanga. Mō anō, māu anō. Ai. Kia kaua e maharahara ki te tikanga tētahi atu, tangata ke atu. So I'm just saying to review what it is you do yourselves. Koia. Oh, huri ki te waiata. Yeah, ai. Tā tātou waiata, kia hiki i te kaua ko te parapara. Kamute, hara Kia te tau i ngā parapara rānei. Ai, kia tau ngā Kia parapara. tau ngā parapara. Ai. Back to Rania with Kui.
Yeah, so Parapara, Mahuru Māori. Mei kore ake. Hei, I'll sign whakatangihanga, us off. No, I'm not that te good. whakatangihanga pūtore no Erika. Oh, pai! Guest one so far. Tika. Ai, me he kowai kōrari. Ai, hei tautoko i te waiata. Ai. Hoki mai ana kua mātanga haere koe. Hoi no e te iwi. Koe nā tātou wānanga i te rānei. Koutou e hāpai ana i te mānuka i tēnei tau, e kawe ana i te mānuka o Mahuru, me ki Mahuru Māori, kia kāra tātou. Hoi no, e mihi tonu ana kia tātou, o tira kia koe hāmi, Ai, hāmi. mou i tuku mai e nei taonga, pui pui aki, whakarerenga iho a hine rau ka tauri kia mātou, e rere ana a mātou whakamānawa nui kia koe. Tēnā koe, o tira, tēnā koe te katoa. Tēnā koutou. Hei kona. Hei kona. Bit whakaronga, bit kari. Gather up close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Korero flowing at the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira, whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.